Анны Горовна, эге бу бастыкы өспәк нәһелегер, начинающий фермерден государственная программаннан кыттан касыллака үләгәтен тенеп бикти. Мен 2016 жыллака апрельга кыттыппыт, онно тон шоппутугар майга хатчыбыт аспыта. Ол аспытын кенттен тон ылыкта хагейбин албыттым, котоммун 2017 жыллака туттубутум. Онно ол ылыкта хагеймден тон пресс-подборщик, монняр, хотон цекeye дип курдук, онно тон жага кыра благоустройстволага. Маннык программа бар болла енден кантан истебикти. Атаманны программа бар болажан жерде биле бу токтарга специалисттерге билер буллагы. Манны программа бу токтар начинающий фермердер генжен биле эдер жоннор далыктырын хөп, даже семейный фермер мелыктырын хөп генжен. Аны мен биле кахайстан бастан ута бем кене вотады биле ием кене вота буллагы. Аны ием ылжыбытын кеннеттен мен аппар көрбүтэ. Ол көрбүдүн кенттен бу мен кытын нам жонук толкуйданаммын. Олар бе амстан биле кайыр битсагана бебит техника битин хок буллагы. Олен бебер техника геннада битчеммин. Ол ниттен онна элбе оглогум инниттен оттон ман кайстыба тернерге кая тукта. Быйыл касылгыны. Быйыл бесылым. Мурат тахара продукцияны тәбрине. Оңор тахара жантон бе үй туттарабыт манна масласыкка. Бу дүпсә ысқыпканы кытта каяммыт, догордахаммыт. Оны тойыппүтен ол бебит масласыктакпыт, онны келеннер туталлар. Онно туттарабыт, онно ол кинлерге кайыр буллады. Киндер челески кайбылла. Үккө качта куруп келе турар. Үппе качта куруп келер ха. Беби тоттон маннык буланнанаммыт бу тохпутон кахайстыбабытын кайып буллади. Дохоппутуар таксыгыр кына үлели хатыбыт. Упсайнан үчүгей. Ага, түчүгей. Токалкалар баллар жиһанны. Тон бу оккордук кайыбыт. Бу то сирбе деген сирим гатайын кара хүлбеттер галакпын. Оннотон барата аренда сир. Отоно быйыл шөйдүк ол аренда хирдер мейін үймәтәқтірі, ол ехен біле он жомы тұттан ендей күрдік. Аренда хирден онны төхін төлүйбін? Онно тон опсая онтан тақайын тұхыншын төлүйбін. Сылға? Аха, сылға нүк төлүйбін.